naba Omega bakuriye FDLR. Omega se wemera we ko agihari? Omega arahari. Ariko bamurasha umugenda ngo bamurasa mu kibuno no mu mugongo. Rero byagaragaye yuko ngo hari ibyaha akomeje kugenda ashinjwa, ndetse bakanavuga ko ngo yaragiye guhirika uyu mugabo Tshisekedi, aho bamwe banavuga ko bishobora kuba ari na prank. Wowe bibona gute mu mboni yawe? Ese izi kudeta zihora zishaka guhirika Tshisekedi bashaka kumuhirika zigapfa, twabyita iki byo? Ntabyo, reka tubi nabo umunyengi amakuru ufite amakuru menshi kuri uyu musirikare. Reka nze mukanya ngiye gutanga andi makuru. Yego. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo umbajije, reka twitangira andi makuru ku mpamvu noneho andi makuru ari guturuka ngo muri DEMIAP, kuko DEMIAP niyo yamufashe. DEMIAP ni urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare, nirwo rwabanje kumufata nyuma rumwohereza mu zindi nzego z'ubutasi nka CNR. Tigeze akimenyesha etat majoro, cyo ni icyambere. Ubwo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Ntiyigeze amenyesha ministre de défense, ministre w'ingabo. Ntiyigeze amenyesha ministre de l'intérieur, ministre w'umutekano imbere mu gihugu. Ministre de défense ni Geka Bond Mwadiavita. Ministre de l'intérieur cyangwa umutekano imbere mu gihugu ni Jacques Shabani. Ntiyigeze amumenyesha. Ngo ntiyigeze anamenyesha guverineri w'iyo ntara iherereyemo Kinshasa, ndetse ngo nta nubwo yigeze amenyesha nyir'ubwite Perezida Tshisekedi. Nje nagira nkwereka ibyo bari kumushinja, none ndazenze nkwereka ino mikino yabo. Icyo kibazo rwose ntago ndi bucibagire. Noneho bakavuga ati igikorwa nk'icyo kiravugiramo amasasu mu murwa mukuru, ahantu hatuye perezida, ahantu hari inzego za leta, kandi sibyo, ahantu hari inzego za leta. Ayo masasu ubundi muri Kinshasa aravugira iki? Ariko se ubundi wa mugani igikorwa cy'imyitozo ya gisirikare kibera muri stade kweri mu murwa mukuru? Nuko bavuga ngo hagiye ku imyitozo ya gisirikare ngirabera muri stade Amahoro cyangwa se muri Peri. Yego, ni ikibazo. Urumva bikwiye? Ako ni ikibazo. Ariko ndaje nkwereka ikinamico nyine urumva we bishoboka ibyo ngibyo uri umusirikare wabitegura gutyo. Mu gisirikare cya FARDC agakubura abajenerali yumva ashaka gukubura, ugafite impamvu ze, ubundi wagashira mabi. Kuko Tshisekedi urabizi ko ashaka kongera kwiyamamaza nako gukomeza kuyobora Kongo 2028. Yego. Ariko akumva ko hari abajenerali bamubangamira muri uwo mugambi, ashaka kubakuramo. Ariko Tshisekedi unikanga ko igisirikare yasanze cyubatswe na Kabila harimo abajenerali bakiri ku ruhande rwa Kabila, ubwo ari kugenda abera imina gake gake akabashakira ibyaha yo gukubura. Ni benshi pe yo gukubura igisirikare, bari abajenerali bubatswe na Kabila akabashira ku ruhande wakizanira be. Icyo ndaturakemeranya. Ariko mu nyungu ze zo kugira ngo azagume ku butegetsi. Buri umuntu ushaka kuramba ku butegetsi. Ikintu nibaza ni kimwe, kudeta ntago ari ikintu uvuga ngo umuntu mu gitondo arabyutse ahise abitegura gutya, yego ahise ayikora. Wa mugani buryo bagushyizeho na kese gushaka kwica n'umukuru w'igihugu. Ikibazo aravuga kudeta akabafunga, ariko b'abanyamahanga barimo abanyamerika n'ababirigi, uribuka ya kudeta yavuzwe ngo arigiye gukorana Christian Mangara harya. Christian Mangara baturutse muri Fleuve du Congo. Yo kudeta ngira hagiye gushira nk'imyaka 2 ivuzwe, yari irimo n'abanyamahanga ngo bagafatwa abandi bakaraswa. Abo ngabo Tshisekedi yarabarekuye basubiye iwabo saciwe n'abandi benshi batandukanye. Ubu rero Ephraim nawe bigiye kumugendekera gutyo, kandi nagira nkibutse ko Ephraim nawe burya nabanya navuga ko ashobora ngo kwicwa. N'umusirikare n'urwo gupfa n'umusirikare wubatswe na Kabila. Ariko nabonye ubwo bamuhaguriye mwanya yibasiriye Kabila, ngo Kabila niwe wateje ibibazo, aramwibasira bya bindi abantu bigira harya kwikundi. Donc ubutegetsi kwikundwa kaza. Donc abanyekongo, abapolitisi b'abanyekongo bahinduka nk'ikirere. Hari abashimaziraga Kabila barimo bitaba ministre Julien Paluku wari guverneri wa Nord Kivu ku gihe cya Kabila, barimo bitwa ba Lambert Mende wari umuvugizi wa guverinema, ukuntu bavugaga Kabila neza. Ariko Tshisekedi agiye ku butegetsi batangiye kuvuga Kabila nawe ugiye. Mobutu niwe wa mbere wicishe kino gisirikare azana icyo bita article 15 de brevet pour vivre, mwirwaneho icyo bita kubaho. Mobutu yagwaga intwaro akavuga ati article 15 ikoreshe dore ngo haye intwaro. Niyo mpamvu babonaga abasirikare ba Mobutu birwaga mu mihanda ukagira ngo bari gukora patrouille, kandi ubwo ngo bari kwambura abaturage. Ubundi barakubonaga bahita bakubwira ngo yo telema, ababizi bo barabizi. Wahagarara ati carte pour citoyen yawe yitwereka, icyo gihe hari icyo bita carte pour citoyen. Kumbe bagahita bagufata bakakunyaga utwawe. Uwo muco warakomeje mu gisirikare cya Kongo. Kabila ntacyo yavuguruyemo. Ni igisirikare mu by'ukuri ubona kitari igisirikare cy'umwuga kire discipline. Yego. Aba basirikare bararenga. Ariko suba ngo abo 58 gusa nibo bahonze urugamba.
bari gukubitirwa muri Kale emu kimara gufata Goma uziko yari yarafungiye Kalungu yanga guhita imanuka Sud Kivu irabanza ifata Goma kimara gufata Goma parti ya Kalungu irakomeza muri Kalehe abarundi rero batangiye kwiruka gutyo nibo bagiye babivuga ayo makuru nabwo yagiye hanze yego none se muri Karingi na za Kakange na Bidegu Karingi Gakenke Bidegu ntabwo 23 yari yasanzwemo hariya ni mu bice by'abanyamurenge twirwaneho irahari ariko twabonye ko mu 23 naho yagezeyo yego iri gufatanya na twirwaneho ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence ukeneye kandi no kudutuma Korea China Dubai turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza bafite n'ukuri igisirikare ubwo barakuvuga ko ari Byiringiro Victoire n'aba Omega bakuriye FDLR Omega se wemerawe ko agihari Omega arahari ariko bamurasha umugenda ngo bamurasa mu kibuno no mu mugongo nari nzi kuri nari nzi ko yapfuye ariko uriya mugabo ntago azapfa kwe ngiye mvuga ko Omega ntaho uhari Omega arahari Omega arahari reka tubireke so ukumva rero ko Omega arahari ahubwo ntazapfa vuba ubwo bamurasaga mu kibuno no mu mugongo nari nzi ko apfuye ngiye kumva numva ngahingutse muri za parike mu mashyamba aho ngaho y'ibirunga baramwikoreye baramujyana nyuma baramuvuza arakira Omega arahari so none se Claude wanabonye bamwita Ephraim n'andi mazina reka General Ephraim Kabi Ephraim Kabi reka tugarukiraho kuko irindi dushobora kurivuga nabi kandi nayo yarahagije uri akaba yari umukuru w'abajepe yego rero byagaragaye yuko ngo hari ibyaha akomeje kugenda ashinjwa ndetse bakanavuga ko ngo yaragiye guhirika uyu mugabo Tshisekedi aho bamwe banavuga ko bishobora kuba ari na prank wowe bibona gute mu mboni yawe ese izi kudeta zihora zishaka guhirika Tshisekedi bashaka kumuhirika zigapfa twabyita ikibyo ntabyo reka tubi nabo umunyengi y'amakuru ufite amakuru menshi kuri uyu musirikare reka nze mukanya ngiye gutanga andi makuru yego mbere yuko nsubiza icyo kibazo umbajije reka twitangire andi makuru ku mpamvu noneho andi makuru ari guturuka ngo muri Demiap kuko Demiap niyo yamufashe Demiap ni urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare nirwo rwabanje kumufata nyuma rumwohereza mu zindi nzego z'ubutasi nka CNR yego bamuhasa ibibazo ariko burya Gasaro ubundi ubutasi bw'igisirikare sinzi niba gupfa gutumiza umuyobozi ukuriye ingabo zirinda perezida ntabwo bapfa kubikora batabiherewe uburenganzira na perezida kuko uyu ni umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda perezida abakomeye abanatinyitse burya kenshi umuntu umuha oda ni perezida ariko tukabona ko intasi zamutumyeho Demiap yamutumyeho raporo rero iri guturuka mu butasi ariko ndaje nkwereka aya makinamico Tshisekedi ari gukina reka tubanze turebe iyi raporo yaturutse mu butasi iyi raporo ngo ituruka mu butasi ngo baravuga ko igikorwa cyari cyateguwe na General Ephraim Kabi uyu nguyu ukuriye abajepe ba Tshisekedi atigeze akimenyesha etat majoro cyo ni icyambere ubwo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo ntiyigeze amenyesha Ministre de Défense Ministre w'ingabo ntiyigeze amenyesha Ministre de l'Intérieur Ministre w'umutekano imbere mu gihugu Ministre de Défense ni Geka Bond Mwadiavita Ministre de l'Intérieur cyangwa umutekano imbere mu gihugu ni Jacques Shabani ntiyigeze amumenyesha ngo ntiyigeze anamenyesha guverineri w'iyo ntara iherereyemo Kinshasa ndetse ngo nta nubwo yigeze amenyesha nyir'ubwite Perezida Tshisekedi ibyo rero General Kabi ashinjwa atamenyesheje inzego ni ibiki yari yateguye igikorwa cya gisirikare cyagombaga kubera mu mujyi wa Kinshasa muri Stade de Martyrs icyo gikorwa ni ikihe rero ngira ngo yarabanje no gusora itangazo avuga ati abaturage bo muri Kinshasa nimuza kumva amasasu nimugire ubwoba kuko ni ingabo ziri mu itsinda ririnda umukuru w'igihugu riraba riri kwitoreza muri Stade de Martyrs ariko urumva harimo no kurasa amasasu yagombaga kuvuga niyo mpamvu batanze itangazo ati abaturage bo muri Kinshasa nimwumva ayo masasu nimugire ubwoba kuko n'abajepe baraba bari kwitoreza muri Stade de Martyrs none se ahubwo nkibaza aho ngaho mbabarire bwana Claude kuki Tshisekedi natari yabimenyeshejwe uyu mugabo aho bamushyiraho kese ko ashobora ngo yari kurasa Tshisekedi cyose agakoresha bamwe mu basirikare sibyo
yari kumurasa ate kandi wumva Tshisekedi ashobora kuba atari no kuhaza. nibyo ngiye kukubwira, nge nagira nkwereka ibyo bari kumushinja, Yego. noneho ndaze nkwereka ino mikino yabo. Yego. Icyo kibazo rwose ntabwo ndi bucibagire. noneho bakavuga ati igikorwa nk'icyo kiravugiramo amasasu mu murwa mukuru, Yego. ahantu hatuye perezida, ahantu hari inzego za leta, kandi sibyo, ahantu hari inzego za leta, ayo masasu ubundi muri Kinshasa aravuga igira iki, ariko si ubundi wa mugani igikorwa cy'imyitozo ya gisirikare kibera muri stade kweri mu murwa Yego. mukuru. Nuko bavuga ngo hagiye ku imyitozo ya gisirikare ngirabera muri stade Amahoro cyangwa se muri Peri. Yego, ni ikibazo. Urumva bikwiye? Ako ni ikibazo. Ariko ndaje nkwereka ikinamico nyine urumva we bishoboka ibyo ngibyo uri umusirikare wabitegura gutyo. Bakavuga ati rero intego yari afite, aturumva ko ni igikorwa cya gisirikare amasasu yagombaga kuvuga, ariko ntiyamenyesheje izo nzego zose. Etat major, ministère ya défense, ministère de l'intérieur, president Tshisekedi n'umukuru w'intara nako Kinshasa herereyemo. Yego. Ubu ngubu rero ngo amakuru yaturutse mu butasi bwa Demiape nyuma yo kumuhata ibibazo, ngo yashakaga gufata radio ya RTNC, radio televiziyo ya Kongo, radio y'igihugu, radio na televiziyo y'igihugu, ngo yashakaga kuyifata, ndetse ngakagaba igitero ku kibuga cy'indege cya Njiri nacyo akagifata. Ibyo rero bisobanuye ko ubwo yashakaga gukora kudeta. Ayo makuru ari guturuka rero mu butasi bw'igisirikare aragaragaza ko ngo ari byo yashakaga gukora. Uyu mugabo urumva atari mu kaga. Ubu rero reka nze nkwereka ikinamico Tshisekedi afite gahunda yo gukora icyo bita gukubura mu gisirikare cya FARDC, agakubura abajenerali yumva ashaka gukubura, ugafite impamvu ze, ubundi bagashira amabi. Kuko Tshisekedi urabizi ko ashaka kongera kwiyamamaza nako gukomeza kuyobora Kongo 2028. Yego. Ariko akumva ko hari abajenerali bamubangamira muri uwo mugambi, ashaka kubakuramo. Ariko Tshisekedi unikanga ko igisirikare yasanze cyubatswe na Kabila harimo abajenerali bakiri ku ruhande rwa Kabila, ubwo ari kugenda abera imina gake gake akabashakira ibyaha. Cyo ni cyo ariko nk'ubwo uwo mujenerali ibyo byaha bari kumushiraho ntabwo isobanuro, ntabwo uzategereza urubanza uzarubura, uzumva ngo baramumanuye. Kandi ariko sereka nkubaze, ni gute ushobora gufunga abajenerali barenga 40? Tshisekedi afunze abajenerali bari hafi kuri 80, abajenerali bagera kuri hafi 30, abakoroneri bo ntiwabara n'abamajoro. Noneho turebe mu myaka 2 Tshisekedi afunze abajenerali bangahe? Yego, afunze abajenerali benshi, kandi bose arabashinja icyaha kimwe: gushaka kugirira nabi igihugu, kugambanira igihugu, gushaka gukora kudeta. Si cyaha kimwe abashinja. Abo bajenerali bose bangana gutyo ufunze mu gihe gito kingana gutyo, kuvugana na mama 23, kandi nawe ari kwikururira ikibazo, kuko n'abasigaye nabo bazavuga ati nitwe dukurikira. Tshisekedi ari gufunga abajenerali, nta mwaka washira adafunze nk'abandi cyangwa 5. Ubu rero babaye benshi muri ya gereza ya Makala na za Ndoro. Tshisekedi rero niyo ntego afite yo gukubura, ni benshi pe, yo gukubura igisirikare. Bari abajenerali bubatswe na Kabila akabashira ku ruhande wakizanira be. Icyo ndaturakemeranya, ariko mu nyungu ze zo kugira ngo azagume ku butegetsi. Buri umuntu ushaka kuramba ku butegetsi. Ikintu nibaza ni kimwe, kudeta ntago ari ikintu uvuga ngo umuntu mu gitondo arabyutse ahise abitegura gutya, yego ahise ayikora. Wa mugani buryo bagushyizeho na kese gushaka kwisha n'umukuru w'igihugu. Ikibazo aravuga kudeta akabafunga, ariko b'abanyamahanga barimo abanyamerika n'ababirigi, uribuka ya kudeta yavuzwe ngo arigiye gukorana Christian Mangara harya. Christian Mangara baturutse muri Fleuve du Congo. Yo kudeta ngira hagiye gushira nk'imyaka 2 ivuzwe, yari irimo n'abanyamahanga ngo bagafatwa abandi bakaraswa. Abo ngabo Tshisekedi yarabarekuye basubiye iwabo. Abanyamerika harya ngo hari abaturutse muri Amerika, ngo hari n'abari baturutse muri Canada, baravuga ngo bazagende bahanirwe iwabo. Abo yarabarekuye. Hari umuntu yashaka gukorera kudeta nubwo yaba ari umunyamahanga ukamufatira ku butaka bwawe, warangiza ukamurekura. Umufatiye ku butaka bwawe nubwo ari umunyamahanga ashaka kugukorera kudeta ukarahura murekuye. Zino kudeta za Tshisekedi ni ikinamico. Yego, ubundi se washaka kwica president ni ibintu byakoroha gutyo gusa. Gusa nanone uyu n'umukuru w'abajepu byibuke. Nabo banabivuze. Ariko se nyine urumva umukuru w'abajepe ashaka guhirika ubutegetsi yaca muri iyo systeme, cyangwa se gutyo tubivuze, ni igikorwa cy'ingabo zishinzwe kurinda president, ziraba ziri kwitoreza muri Stade de Martyrs hagati, kandi ziraba zitoza zinarasa. Urumva bitangaza mbere ugashiraho nitangaza ngo abaturage ba Kinshasa ngo nimwumva amasasu nimwikanga. None se ugiye gukora kudeta turabanza ukarabura abaturage. None se ubundi reka nze nkubaze, buriya nibwo buryo bwo gukora kudeta, sibyo? Ubu ngubu se niba yaramenyesheje abo baturage ko hari icyo gikorwa kigiye kuba, kandi abizi ko yagombaga kubimenyesha president, yagombaga kumenyesha ministre de défense, yagombaga kumenyesha etat major,
apfa gusohora itangazo gutyo gusa atabajije perezida atabajije perezida wowe urumva ibyo bintu bibaho ntago byakorwa perezida yakubaza ati kiriya gikorwa kigiye kubera muri Stade des Martyrs turi kumva amasasu niki yakubaza n'impamvu utamubajije ariko by the way kuko niwe patro wawe ntago rero General Ephraim Kabi ari igicucu kigezaho nako ari igicucu bigezaho ahubwo still ukuntu ihagaze cyangwa se ukuntu biteye ni ya gahunda ya Tshisekedi agatebo yashizemo General Christian wewe ntuzi ko yari umwizerwa we kandi Tshisekedi mbere yo kugufunga arabanza akakwiyegereza niko yabigenze kuri General Christian wewe n'abandi benshi batandukanye ubu rero Ephraim nawe bigiye kumugendekera gutyo kandi agira mwibutse ko Ephraim nawe burya nabonye navuga ko ashobora ngo kwicwa n'umusirikare n'umusirikare wubatswe na Kabila ariko nabonye ubwo bamuhaguriye mwanya yibasiriye Kabila ngo Kabila niwe wateje ibibazo aramwibasira bya bindi abantu bigira harya kwikundi donc ubutegetsi kwikundwa kaza donc abanyekongo abapoliticiens b'abanyekongo bahinduka nk'ikirere hari abashimaziraga Kabila barimo bitaba ministre Julien Paluku wari guverneur wa Nord Kivu ku gihe cya Kabila barimo bitwa ba Lambert Mende wari muvugizi wa guverinoma ukuntu bavugaga Kabila neza ariko Tshisekedi agiye ku butegetsi batangiye kuvuga Kabila nawe uyu nguyu Ephraim rero Kabi nawe yigeze kuvuga nabi Kabila ateranya ingabo araziteranya turiya Kabila mureba muvugaho amagambo mabi cyane kugira Tshisekedi amurebe neza none icyo Tshisekedi amwituye nicyo yego ntago azicwa uriya bazamufunga borere muri gereza y'amakara nyine ku nyungu za Tshisekedi afite ibyo ari gutegura yego hanyuma aho nanabona andi makuru ko ngo abasirikare 16 babibonye bagizwe abere 50 bacirwa bakatirwa urwo gupfa bakatirwa urwo gupfa kuro ko mbona bakatiwe imyaka 3 y'igifungo cy'imirongo nsimburagifungo hari abakatiwe n'urwo gupfa kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare abandi 10 boherejwe mu shinjacyaha kugira ngo hakorwe iperereza ku cyaha cyo gutakaza intwaro za gisirikare okay hari inkuru yindi nabonye bavuga ngo bashobora kubakatira ubushinjacyaha ngo bwabakatiraga igihano cy'urupfu aho mbona ngo urwo rubanza rwabere mu rukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rwaciye urubanza kwa sirikare ni 44 harya ngo barabashinja kuba baratorotse urugamba cyane kwigomeka ku mabwiriza ya gisirikare no guhunga umwanzi mu gihe cy'imirwano bahanganyemo no 23 ariko se rira sasu ryaba bagabo bagishoramo ariko se ubundi reka nkubaze yego mbaze yego tufata abasirikare bato ngo bahonze urugamba usize abayobozi babo abayobozi nibo biruka mbere harya ruvuze hari abandi 50 babonye ngo hari abandi nuvaga bavuga ko wandi Burundi ayikurikirana neza yuko ngo bashobora gukatirwa urwo gupfa ariko hari n'abandi bakatiwe urwo gupfa mbere ariko ikibazo cy'aba basirikare igisirikare cya Kongo uburyo cyubakitse kiri faible cyane cyubakitse nabi kugira kizaba igisirikare kizima bisaba kugisenyuka cyubaka bundi busa kandi iyo ako kazi nako kararuhije kuko kubaka igisirikare ntago ari ibintu bikorwa mu mwaka umwe cyangwa ibiri bitwara igihe Mobutu niwe wa mbere wigishe kino gisirikare azana icyo bita article 15 de brevet pour vivre mwirwaneho icyo bita kubaho Mobutu yagwaga intwaro akavuga ati article 15 ikoreshe dore ngo haye intwaro niyo mpamvu babonaga abasirikare ba Mobutu birwaga mu mihanda ukagira ngo bari gukora patrouille kandi ubwo ngo bari kwambura abaturage bundi barakubonaga bagahita bakubwira ngo yo telema ababizi bo barabizi wahagarara ati carte pour citoyen yawe yitwereka icyo gihe hari icyo bita carte pour citoyen kumbe bagahita bagufata bakakunyaga utwawe uwo muco warakomeje mu gisirikare cya Kongo Kabila ntacyo yavuguruyemo ni igisirikare mu by'ukuri ubona kitari igisirikare cy'umwuga kirenda discipline aba basirikare bararenga ariko suba ngo abo 58 gusa nibo bahonze urugamba yego da abarundi ariko abarundi nabo ntibakwiye kuburanishwa kuko nabo bariruka cyane reka nze nkwereke impamvu urugamba rwa M23 rwahereye Bunagana FARDC yiruka kugeza ubwo abarundi baje nabo bariruka Ruvano Rukivu rwimukira Sud Kivu biruka n'abarundi birukankana nabo abo bose ko birukaga abo 58 gusa baraziriki cyakoze bashobora kuvuga ati wenda batubakatire kugira wenda babera abandi urugero none abari ku mirongo y'urugamba bajye batinya gusubira inyuma barwane icyo bita umuhenerezo nta gusubira inyuma ariko nibikunda kuri FARDC nta nubwo yashobora guhagarara imbere mu 23 ariko uyu mutwe urakomeye n'ingabo z'u Burundi zarananiwe Sadek yarananiwe abacancuro barananiwe Wazalendo zarananiwe FDLR zarananiwe abonye abarundi wumvisha
system ariko da bavuga ati aba bagabo baranogora ijisho wajyo n'amashitani baranogora mugabo baranogora ijisho ati wajyo n'amakurwana n'udushitani uzongo umuntu uzuwabivuze ni gihe bari gukubitirwa muri Kale emu kimara gufata Goma uziko yari yarafungiye Kalungu yanga guhita imanuka Sud Kivu irabanza ifata Goma kimara gufata Goma parti ya Kalungu irakomeza muri Kalehe abarundi rero batangiye kwiruka gutyo nibo bagiye babivuga ayo makuru nabwo yagiye hanze yego none se muri Kalingi na za Kakange na Bidegu Karingi Gakenke Bidegu ntabwo 23 yari yasanzwemo hariya ni mu bice by'abanyamurenge twirwaneho irahari ariko twabonye ko mu 23 naho yagezeyo yego iri gufatanya na twirwane ubwo nuvuga ngo Bidegu Karingi za Nyaruhinga utwo duce turimo za Kakenke za Mikenge abo barwanyi batwirwaneho barabigenzura ariko bari kumwe n'abarwanyi ba M23 bagiye kubiyungaho yego nuko mbona ngo mu yandi magambo ngo ubutumwa baravuga ko izo ngabo zivuga ko zamaze kwigarurira no kugenzura ibyo bice nyuma y'imirwano ukuntu bigenda hariya se hariya tuduce nago n'ubundi bari badusanzwemo ko bigaragaza ko kwereka hari ukuntu abarundi bagira gutya na FARDC bakagaba ibitero ukumva ngo bafashe Bidegu kandi koko bayigezemo ukumva ngo bageze Karingi kandi koko bahageze ariko nanone bakongera bakahakurwa urumva mu gihe bahageze byitwa ko bahafashe noneho na twirwaneho bagaruka bahabakura bikitwa ko bahisubije niyo situation rero ubu biragaragara ko nejo bundi bari baje binjiye muri Bidegu batangiye kuyifata no muri Karingi biragaragara ko hano bari kugaragaza ARC AFC-M23 bigaragara ko batari bayifite muri iyi minsi none bagize barahisubiza bongeye bakisubiza aka gace nyuma y'imirwano ubu barundi FARDC bari hirya y'umugezi wa Rwiko noneho uyu butuvugana uko nibwo amakuru nyabonye bikagaragara yuko mama 23 ariyo iri kugenzura utu duce ko bari kugaragaza misozi miremire ni nka kuri abonye abarundi bari bafite point 0 na FARDC M23 kazi kahaba kuri gafata point 0 ariko abarundi na FARDC baragarutse bahakura M23 gusa amakuru avuga ko impamvu M23 na twirwanaho bavuye point 0 cyari kibazo cya effective barareje baravuga ati tube tuhavuye ahubwo tugene du protecting biriya bice effective na igikonto wari ukiri gusoma tuduce ahubwo ngewe icyo ntarinzi nago nenzi ko bahavuye muri iyi minsi abaki AFC-M23 nago yaje bundi babagabyeho igitero abarundi FARDC arigiye baza batunguranye bakinjira Bidegu bakinjira Karingi cyangwa mu tundi duce ariko ikibazo cyabo ntibajya bahatinda ni nka kuri abonye ejo bundi muri Masisi ubona FARDC wazalendo binjira mu duce dutandukanye badufata bagera muri Muheto barafata uziko icyo gihe bageze na za Nyakigano bageze mu birometero nka 25 bya Rubaya igihe bari kuvuga ati Rubaya nayo turayifata turabyibuka ivyo bice mu yarabigenzuraga zarumbishi za yaho muri Karehe bari babifashe PM yasubiye inyuma ariko se bamaze iminsi ngahe zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho